Dushanbe Production. Отанаёр ғазаби худои замину осмона мошина завадид нака отаҳуи кресмона марам фарзанди тия меҳри падарид гиҷошид оринҷи дастам кандай замин пуштома хирошид ман ка мошина ота заминда кашолам нака мара ба и қадар захм маҳкам дар хона нака ман ка мошина ота ай дизди даст кашидам меҳри тира надидам ки диз чидам нос кашидам захм дар танам шидайта захм да дилам наша пишти паноҳум нашиди ақалан қотилам наша ман ки мошина бугу ай камарат нестам бугу фарзандам нести бугу падарат нестам омӯхта кади мара ба задани мушти шата у 600 сума миёвӣ намиёвӣ хусравта рӯзум надодем барои гирехтан маҷбур шидам лӯи кресмона ки оғуштаи хоки хун шидам ба и ҳол бурди мара дар хона рис кадим қасоб шиди ву ту зинда ба зинда пӯст кадим ту пушаймон намешай шидиям хусрават мурд тира пушти панҷара ву ира дуруни ҷаннат бур маҳрумай меҳри падарӣ буда ки ай насиҳаташ мара ҷазо додане киштан будак нияташ ба нохуни фарзандзорай одамой бекудаки шарманда байни мардум шиди падари кудакиш Mara nigah. Saya semua cuma dekam. Nam bilang kabza. Bos leko, saya ni kemudian baru mungkin kita boleh. Сола шидам як бор ҳис накардам хушҳолима да сурати ту падаране мебинам золима то хонара заминда кашида оварди мара аиси мардум бардоштан бурдан тобути мара чӣ хебовар кунам мегам падар қуввати фарзандай мара падарам як умр ҳақорат кадай задай ҷонам халос шидай уқа азоби ғами зулми ту назди аллоҳ шикоят кунӣ мерам ай рӯи ту ва бегонаям сухтак ҳам тану ҳам ҷисм дилам тоқат накард дарди кудака нанависам дарсе падарода шава ихе падари ваҳшӣ намеша насиҳат кунӣ намеша кудак накушӣ фарзандай хуни тай фарзандай камари тай фарзандам бадай мегӣ бад ай назари тай ба ҷои танқид кардан мешина таърифаш мекна ӯ бачатай ки тобута рӯи китфаш мекна Падари безорайма пушти мошин дастма баста диди ашка резонайма зарае дилу насух ҷон
دا زمین گرفتی آلودای خون دا خونه محکم خبر نگرفتیم تا سهر جان میدادم برای 600 سامانه کاش که دزدی نمیکردم همه بستیم در اسمانه زمین هوای گرم کشیدیم ما با ماشینت باره هم دلت نسوده ای فرزندی شیرینت درد بدنم داشته خودم به خدا میدانیست آچمم تا سهره برای فرزند میگیریست آتا جا زنده کشتیم گفته گرفتی پلاما برحمیت همو چند دیدم بستی دست پاما او قدر گناهاما دیده فقط میزدیم ما چند بار با برحمیده خانه گریزان کدیم ما آتا جان دیگه نیستم غم بتم کنی برونم ای مخاطره یا ویدیو جسدی برای خونه نخواد که نتونستی بخشی فرزندی صدتا یا نغز نامه دیدی گرفتی قصدی چند سالتا نخواد دیل تر نشیدک با او کمشتی شتا تمارا کشتی شاید کمی فرزند کشتا تپیده مرا زدی گفته که ناس میکشی فرزند تا گور کده سنگو چیخه نفس میکشی ای تو ندیدم مهره نموندی بینم و چند پسی پنجره کدن تا نبودی جنازم دا دیگه من نخواهم تا هرگز نیا سری گورم دا سینی 15 سالگیم ای دنیا کدی دورم آتا جان ای دنیا فقط چشمای تر دادیم مالو بای کودک دزدی کده تو جزا با مرگ دادیم نخواد که نتونستی بخشی فرزندی صدتا یا نغز نمیدیدی گرفتی قصدی چند سالتا نخواد دیل تر نشیدک با او کمشتی شتا تو مرا کشتی شاید خمی فرزند کشتا Idil bahri qi bënolla, bahri qi këna figon Bahri ti floi, Falastin jo ki pironi afgon Idil bahri qi bëkhanda, bahri qi besa orom Ti da margi ti floi Falastina, zeri bomba boron Idili ma, të me bini ki da dënjo qi ga pajnolla E ti flo dënjo ralar zonde, dënjo khapa jejbe Gëno margi tëra i kates, faro mushkan Badi jak so ati margë darabe jevrejo hushkan Ejna ba dënjo, ma da boba kafan me baranta Tëra misli farzandi ma Shirini voli drejnda e shirin rui khëshruak Abadi khop me raj E sohibi këqaki ata këqaki khok me raj Bëra nazdi Allah shikojat këaj ma bëhaj Mo mumin barodari mumin na bëdaj bugu ba Allah Ma khapën badi dani margi të barobar Mumin barodari mumin margi ma vori barodar Zeri khom në hoj vajron voli dajn Tiflakova Zeri khom në hoj vajron voli dajni Tiflakova Tifle banozën na vozishim در مخسته خواب امروز با صدای تیر توفنگ بکن نخواب فلسطین یا شهری آباد قبرستان زنده هاشید فلسطین دروازه‌ای بهشتی کودکاشید کودکی ما غرقی نازای در شیرینی خوابای کودک در فلسطین غرقی خون آغوشی خاکای پس دعای ما کجادای مسلمانی ما کجادای مومن برادری مومن پس برادری کجادای گرده خنده تیفلوم و نولای تیفلی مومینه ندیده باشم بگن که انسانگری کجادای باره خطه والدین فلسطینی تصور که باره فقط با خیال فرزنده با دستت گور که بعد میفهمی دیلی چاکی والدین فلسطینه مسلمان یارب دعا تای دعا که فلسطین ده در رابطه با مسائل امنیتی میخواهم تاکید نمایم سوگان فلسطین همانا باعث دیگرانی عمیق کشوری ما بود بعضی فاجعه‌بار امروزه تمام منطقه بار دیگر ساکت می‌سازد قضیه فلسطین رای حل نظامی نبود جسدی و کودکی به گناهی پری خونه خدایا نظر که یه بار بین احوالی فلسطین بین احوالی مواری مسلمانی به غیرت محافظت کده نمیتونم کودک عورت بمبا ایتاری فلسطین میباره رنگی جالا بیا مهدی نسکنه که تلاشکاری دجالا جیگر و خون میشود دیده حالی کودکارا مسلمان پارشیدنی فلسطین نگه داره مرگی ما واری لشکرم مرگی ما واری اومد برای نجات دادنی مسلمان نداریم غیرت ما فقط تماشا بینیم مردنمون به هیودا خدایا ای بخش نیست که ایره شای یهودا چی زمان آمد که مردم نمیبینه آرامی را در گوش تیفلی افناها آوازی بمبا و تیره اوقا مردمی بیچاره به خونه سرگردان ای ما چی کنم جانه را که آسوده در امان ای اوقا مردم بشنوه تشنه ده هر کج حیران ای اینان و آب و اوقاتی مخوردگی ما هر
شاهدی و قدر درد غم سیر و رازی مایی ای روز بنده ها در دلش رحم نداره یک ذره فقط تماشا دارن مرگی کودکای غزره روزی قیامت من میخزم شکایت نکنم یارا بیروز غلامی کافی را شیده شیخای عربی روز لیتای ملا و قاری و شیخا را دیدم زنی نقابی مسلمان ماری مکارا دیدم مردای را یک نه ما به خیرت دیدم ما مردم مردنی کودک عورت دیدم خدایا تو بزرگی توانا به هر کاری شاهدی قزل می و من سلام مددگاری دعای ما را قبول که خدای غمخواری ما ایره ششا نبود که یهودای ظالما ای مسلمان غیور باش